Formal nang pigbuksan kan Junior Chamber International Philippines o JCI South Luzon Area 3 ang nominasyon para sa The Outstanding Young Men o TOYM kan nakaaging Biyernes kan gibuhon ang launching kaini sa Legazpi City. Sigun kay JCI Senator Alfredo Mondiging Jr., saro sa mga pigahanap nindang kwalifikasyon, iyuan pagkakaigwa ninda yupot na kamauotan na makapagserbi sa komunidad asin makatabang sa paguswag ka nasyon. Bukas ini sa mga individual edad 18-40 anyos na may naitaong signifikanteng ambag sa indang mga propesyon maging sa komunidad. To celebrate our 65th year, we are hoping to conduct the gala dinner and awarding in Baguio. The first TOYM award was given in 1959. It was held in Baguio City. So as a nod to our history, we want to go back to our roots. And we're hoping that we would be able to hold our gala dinner and awarding in Baguio. Presente man sa ginibong aktibidad ang dating honorees kan TOYM. Siring kan 37 anyos na si Police Captain Fatima Ibias Lanuza kan Iriga City, asin kan 41 anyos na si Christian Sendon Cordero kan Naga City. On my off duty, tumatanggap ako ng hosting from birthdays, debut, wedding, up to lamay. I do that. And then on my free time, ang dami kong oras, mga 30 hours a day siguro ako. I do sell online mga items like mga surplus or damit kasi lang naman yan via messenger lang naman. So I do that just to sustain yung pangangailangan ng mga abused victim under my watch kasi sa amin na talaga sila nakatira. So lahat ng basic needs nila and some of the wants, akin na talaga siya. Dahil ko man pigmawot, alagad nag-abot, as in, para sa kuya, magayon ang recognition na mahiling mo, bako lang para sa sadiri mo, kundi duman sa komunidad na binilog ka o tinabangan ka, tanganing ang mga lakdang na gusto mong gibuhon, mapangyari. Ako tutubod na kaipuhan niya itong magsurat, mag-isip, magbasa sa tataramon na Bicol, at sa iba pang tataramon sa Pilipinas, pag makulgan ang sadiring tataramon. Taong 1959 kan puunan inikan JCI Philippines na dating pig-apod na The Outstanding Young Filipinos o TOYF. Leading with excellence, serving with purpose naman ang tema kainingon niya na taon. Kabali sa mga kategoryang pwedeng pagpilian, ang humanitarian service and social work, arts and culture, pure sciences and mathematics, engineering, agriculture and other applied sciences, education, medicine and other health science and services, law, public service and civic work, business and economics, sports, journalism and mass communications. To our past honorees, continue to inspire, continue to motivate. Do not lose your passion, do not lose your dedication. Keep doing what you're doing. And to our future honorees, we'll find you, we'll feature you, so keep doing what you do. Bukas ang submission kan nominations sundo sa Setyembre 15, mantang gigibuhon naman ang presentasyon kan honorees sa maabot na Nobyembre. Para sa mga baretang tatak Bicol, Crised Bayunito.